Grisidi Hippingwadia, Zaliku Grisidi Hippingwadia. Zaliku Grigini Hisurasuru, Zaliku Grigini Hisurasuru. Moli
Jésus Christa, auquel lac liés en nous, pour chaque voir, peut-être que l'issue away. Que tout dit, prépare go, c'est des tsana. Voir les dieux, ou que nous qu'est-tu pour chaque, ou ce que sous Jéhovah, mon Dieu, coutilique. Ouais, ou que peignou faisons cela, Dieu, ouais, pour y tout nous témier. Mu pujenu konyozo. Chido kersho kuta tsasatade. Nipu diesevordi ugo petsosaketio. Enoli Serovigno Mefo Associate Pastor. Bazakase Eli ketokrinyo pina. Sali kritatsasa ketio Dr. Medongli Zika. Kezedi sali kelili kena metsali ku kribudi die Jisu an kriya ketsaha kelina jedo sali tsasa keta koliro nko dikon kobu tsasata je putibie sali kritanye tsasaya.
che che to lesser proso che dio enoli kenyo belo wo che to lesser che we proso dio eno te jazeli kire wo che to lesser che sa proso dio che cha eno che yeli ruza dikon bu choso dio sie jesefe eli che tu lunyo che je mu eli che pelutunyo che je di putipie uko tsaya ke terdi share putisele vi puti ke via hola ni pu peshiwe a ke thodi prashake to pula ke sozo te te me fe te ta pula ke sozo te te me fe te ta pononu kiridie dize ke cha te jago no Jehovah inke penyo fe renadi ati inki pu ke sa podie ka ke suko se menyole ro Jehovah inke penyo fe nchapie ki jamo se ye ke priko pete mo soto Muno Jehovah inke penyo fe sile ro teja hako pete ingi vor jiu nsoleto no penu teja futo mu te hari teja futo mpu sike ve mu inki tse sike ve jiu nkunyo sike ve inkiri mu nkunyo kroketsunu teja futo nrao ri mu ntuke ne kuri teja futo no doleri teja futo muto pari teja futo Jehovah to mojekinu ngumamie mpetsu keseko penawato uko chapu zidi mpetsu lerto mo chatinye zidi mojanu tato Jehovah nhagikonu muno mhaketsu petegogi teja buvor keto die kasoto Ju Jehovah inke penyofa se inketsa kijunu poe jasa ntsudo Jehovah inki resesa ketatui Noe Jehovah inke penyofa te kakesoko pe balie mu pochakonu dolero poe potho pola ntsupie ke mesa temi propo tsasodo mu kijenu temi betekoe Jehovah zause inke ya getsa nguleto di ukoe mprito mu Jehovah kape ntsudo di mponyoko ki resekesa kijunu ntsape krosodo Mpusi ke venu, nkiriko si ke venu, nkija si ke venu. Jehovah potitu ki nkijala tira kasa ke tola, po kini bu ke view tiko kresoto, munoe mviepe siye ke pra te puto, deri me vie te pule ho. Siro Jehovah mpe potsu tsusoto, po miu tsule ho, kere to tsudo, te la tonu to ho. Noe Jehovah inke penyofa dekake soko atese inkipu ke soko zelie mo soko chale ke tola menyole ro mu athe inki dekake soko decha pununuri rise tezaza muri teviza vase te ro ke kriko le chudo uko she vota molero Jacob tutepo kusoker tefen no fetinye Jacob tutepo kusoker tefe fetinye kato kernamu tsezekelia akreko nyeko hausilije temeke hupuburi runner herhelia jepum hamhahe unu meye taheje hai taheje yenu yeginu ke penyofe mitho parlia motsala sala nyeko mha mesake mo petemu hake shosa ko khaprewadi yenu menedi nyerofe ke lakelie ke vidie lipie yenu zeke wa liliche deri kerener bizodi utho usepenya to yagazam yeche chemu ze yagazam yechelije ke krila mona ke hupuri dio renilie deri cheze yagemomye kravananu utho ukrengu yagazam ye mhezo soko utho mehosadi duradi katashe pokim hetseposhi rakramo maita yagazam hezo deri vichi ketzo usuprasa kezo mehosi balia gazmie Rennasadi rakramot lata ketsu mona chezelia soko umhatoneri tajafatio Niponye potiopo sena nunu petseya mu putie ke khalia kemushe potiopo nu sepenya sekatiozo mu ponanere ke metozo uke penyove upu umhozuki nana ke mesa mu ruba rumo bakaliu sahau
Meronyomye siro sami foko mejeno ukorokra mu kruhigelie jiu kizubu poperhu modi balia kazamizo. Uko kenrelidi ni poki umejimondo deo. No, pokata dio padonu. Puti kape hukotse. Yekon zananu chaye tetsenu. Yemerike tigetsuko. Waka krayal hotudi. Yeko matoko tsilidi tie. Mazunu no yeko kieka shatiudi. There mazunu ke jebe bali dewe. Anipu peje yeko bun karushu metsunudi yeko kieka sha. Mejidi nyunyoko dezenu pinuborwe. No che do yeko dunu tadi. Jape yeko tlasache. Anipu peje cheheko ndie prelede. Ndie tsoko ren manuele. Dit musea kajame. Jakraka jabakatsa. Kiza honore kozoda zokatyo. Tejap mur truda zokatyo. Prapeheko kikasa tsokola peje. Sir bizamana. Kizanu hubakazaki yoko bumajile murkasho. Tejo que vi o meu tie, o jordi, janunu, o dia que tipo vole que vi. No chatamet me chigas, che do diga preluno peheko pesiga sokolari mpejewe. Tsoko ginu no jape yoko tsasuche. Renakili ke medi. Majile tio tehe tsagat tejakape yoko pete tsuche. Yakini pu siro Butiahanu Nkapeleme Kropo Butiahanu Warn Shiri Kizil Ho Meshe Upenidadi Ubauzanu Katsakigunu Yakri Putude Kitikunu Bate Nipu Butiahanu no Ukurokrasache Sidi Nkehu Kachakalape Ukotasa Ukobu Tajaka Sanguche no okokika war relitsigata tajanguliche mono repekabatio de medoliro upietsika majasa ovochi buperalidi okobula vordi tejimo yokobukaze nkarashumetsidi njapunu lulache anipu hikokazemiho umerilanu anuborto le mate Saka pla livi, kasakamla livi, telitela livi, kahura puturino okozetuche, chape okozetuche. Yako donunu, ye pastor mutepu merkoto, tsumak baptist kahunuvodi, karashonun japutsetudi tiovadewe, no okozetudi chape okozetuche, oko cruceche, oko kapeletse penipie, Ukobu kazeka to murapunu nrushudi tajangu sache mebu ukokaluginuri nkevi shisaliche yoko ninyoko yoko shida te yoko nrushujiwe no kodunu tadi chape kotiche uko kapatamiko ndili metsidi uko tayeru uko bun tajapdi nom hapye ninyoko pesiti odi Dodiseka bako menunu make vipe uko vatsasadi uko bu kiwordi hapusile tajanguliche muki zuki kulekevi kapele taja muche soko sapien pele siyawe karushuhanu yoko karushomato hotsile te peje mochir tsasavotu di repekaba petenu nipu Udodze work back medi no jape utsache tsinge sache khigali tajaka pe utsache ukokal lugnu yokobu
대장우 사지 benyu kovo kede tche ba hore inki te pas revinyo diu sebor de hiko patu satyo diu higasaki ke je paya idi diu pu mo po boche do po do se ke tu ko no po kris di po me petino no di ha praka par ko bo hiko la po makani po chakani mo tajadie tsepeli huche 페커는고 인디커는 그 누히고 대장우 사보지 그런데 뭐 효과 맡아 치우 뺐대 뱀팔레스야 테리노노 탈라카토 뱀팔레스야 무세 메도케 비우케 메틀노 예컬라클리브니 부지수스다 부조호바 이게 그 크로 못해져 차야웨 아멘 결혼을 착하고 기트툼이 바소리 결혼라 개매제 세소리 대려샘 하라포누 러시도 달리비 데리게 차기노 차게 디와야 Pete krata zori Puotenye melute taketa ki Je chabie pote Nie puno ala Pete zoketo To ame je fete Dosa shereke ki je chapie poze nuke bau pete ki jako me je pete wato no posate shiro Chapie poce nie puno ala aperte zoketo to ame jefete Nrbike tatiki poce nie dosa shereke taki
界差别过程，努给保护，别得给着过，没些别的我多。你不是不这个是不带过啦，你们，你不会偶尔说不你皮包个多不来多哎，姐跟你个十年，我也现在这里，你不这边我你自己，我也是给朋友说啥，这个没也少几天呢，我姐给这里给他儿给他爹拍个这丢包里头，什么给人给人收入，可说给人电脑。那在谁个做个这里拍掉，什么给人给人收入，可说给人电脑，那在谁？我里头来说啊，是的是的。David 的手里头个车，是说就话说富，手给侬拉达，是的就话给侬给说说富不，玩不给比例。结果你不，别开始给这个自己，如果不，还被个西面不，或者现在我给别人发给侬，给说了不，你给玩给，我手被死死了，闹为了掉。现在给这个米不写，哈瑞啊，Bethlehem 米接生不，巴扎被死这个字不我，我这是米为米不，我这是米为米不么过世，我马克西的不呀，我是为别人做，是说耶和华不在多。现在就是嘎达布吉尼克达，库贝兹布布木德门有布塞布别达斯，大卫自己布给这边手给是。Zero solve 米个这边就是给是的不给啊 David 我安尼拖的木不阿列托努巴祖大姐是的给这里他老婆的位 Zero 我给朋友发给努给说了发 sol 给 war 我给比了咯 David 喂我 harp 是比了的被死死呀Ski sole mechili di vitaya, Jiu ke shurfa boginu pratataya. Je mase ni pu tsudo di several ke ba ko chale ko bu ke ngu ke li tsudo di kon ko ke ngu tsudo mu ke ngu ke li shie ke se di ke chetali tsudo we.
ke tse tsali utse ke dula tsali kratanye bu la shiri u ko tasadu we je poti bie go ke hunu ke tufa kini konyo belo tsia Krista ura ke liozano ke nisedi peteko ke lulasiawe. ABCC tefuko grotho pulpit exchange ke huchiu mezidi jedo Reverend Dr. Rukovilie satsa pastor we uke hunu tefuko grotho sedi vo ma ke hunu saputsede ke chanu uko vara grasabaje. Ke mesaki ya tsudio ke ba kresa kunyo enoli razuvo mu eno muson tenyo unyenyo fa mu pehezolie enoli jeseshenyo mu eno radovilie chelie unyenyo jatse jaterepo teheshe bakenyeki kika relizu fellowship ke hukiu nunu unyeki ya tselie mu teheri tsedoje ukehu tsepra ke huboburi vo jabe unyetse senodi ki krukitsa teno kiesewe Shalom Bible Seminary uko library tseke baula frame po American no missionary tseke huira ke vorko miri tsesevor ze seba ke hushie ke huburi pa kitigi kapeba mu mehosdi krabye ke kruhisiche di nikoki chasje po maliro frame ke zauma rakanye kinye mu ke tsuyo maliro rakanye bo vor ke tuja ke chake huza ke tsake na tsake bagola uke penyo faki ke krocha do siro vor ke tu nipu za du liro eno ke jake tu obelo associate pastor nipu tiese saputse do Junior C go tili ke viraza Jati jamais fait tenyenunu me fait fegezo berinyo tununu ke pekrotoje jedo registration form ko zasaba sala junior seats prake hupo buri ni ya pili che ke se pesisa ya siro me kronyo guri pili disevo ni nyonyo tsene baliro pili ke viri se pesisa we registration form hauliro Jadi jakere theta moza ke yebie junior C tepe ke fogo tsidi ukobu hamor ke shoko mezali je ke tserise pesisa ya nyeko bije ke tsenu the putsala sa ke tu microphone po eno ke tulele shokrebu ke sepe ke bako ki tsali renele mosashie uko kaptafa enoli Saravinyo mefo associate pastor Bushiri puti sekeli tsudo wo yetzaweliro diese roshoki viko siro kerne tekwatsa keluki viko iketsu sedi zaputsa sodo puti bie zaliketsa go tsaya
Jesu Christa ugo peter hakilio zando kendise di pete ke lusa shiro chedo nipu zapu tsile ke vi poti ke vi haungu ke lela nipu teje di share nikom hodzunu tawe uke penyo fa timu ki dze tsakesa hapuri ba mo ke tsunu po timu ki dze tsakesa nipu di nungulia po timu ki dze tsasa sunu ke to pete tsasa ha thoko ngupie poni musako pette donu temie tsakesa su se puke ni tho tsdi po temie ze poti pette no ke perro to ketsa ke pekro to ketsa poni di po temie tsasa temie tsakesa no temie bu ha ke dale ke vi hasiri khasa musutiu no temie o ke penyo fa po cha tha kesa su no thale modi po diese tsmo keta ke phumanu voketa la ke penyova pomhal her temie zedi ke perotu odi her ke samhato modadi ke phumamu temie mu ke penyova tsukhowa ke zangulia o ke penyova pomhato tsasa deri po temie po ni ke motsawa shiri po ti petenu temie reguo mu chathato ke zangulia Nipu dienu vordi kerikito soru kerepuno size Jehovah putuo temie tsebe kiza haugi kesa lepie renumo mupunu tsada idipu temie pomedono bale moda diese ke lunu lusmo ketala terieno pomha thongupie ponitor idipu kesu kenyoza po renumo keta pukesa nipu dienu ngulia Chado uko kezedi nyepu die keputu keze Samuel keriu tute kere pengu hanunu nyepu die kepusena Samuel keriu tute kere pengu hanu diese pomare keze diese hapeteki viko keze Samuel we Jehovah die pukese ngulia Samuel keriu kere kinye kere diemu kere pengunu Diese no baro hapete putulitua mu motaro kimiche vorta kito se Israel me ko kipusa musum hedi temie gore bimo ke diure bimo deri pette temio rimu ke diuri menyo nipu diese no ba molero kunhebo mori kunhebo ke peka ze ke seda kito sedi Samuel sheze ke siu tienu nu pie temie ko pesisa Samuel we ugo nipu dienu samhodze tute kere kinye kere se kere digonu pravoliro kedimye bo semor shogeda temye ko Samuel kicha mu chakesiki sol kedabie temye ko ke diu tsike sangulia mu sol we purhizivi podari pubuka ginu mikira kriekeza puapuke luvi ketsepo munyepu we poketa kesa sedi potemye ko rago ketola khasa deri uko podieno nipu dieno ke pusakero siledo pue sol ken hebie ke dabie ke ditsla kesla poranu moketa to teker pingu hanu vakenye ngulie kidi poranu motaga pumhatho ke kredeme pumhatho ke kremo deri temiu podiezenu pomedono balemo ketala poranu moketa pusa Samuel Jehovah Samuel kivor Samuel bu diese judi sol kipunu ketsa Jehovah pome po kedakelie sedi pushe petie laksa Jehovah diegorenele morsho ketsa pie po tarholasa Jehovah fereneleje idipukesa reneleje ketsa hauliro ibri medieno sama ketsa ponunu separ musu liro renegelie unyebie renegelie listen su rabbi modi to obey diese satse morsho ketsa puchasununu vacha separ ketsa pu sla reneleje idipukesa su liro unyenunu renegewa su rabbi mo deritsa zekelie puchao puba ketsa ngulie Samuel we solki Jehovah diereneleje idipukesa kiketsepo puga liro uko honu amalek miko pekawa keto uko zedi terhetseketo pusa musu amalek hakoliro uko poti peteno Israel miko petsu to ya uko tetsepo no bamo deri lure ye to ya getsa nomadic life house to ya si
musla uko ke tura vodi Israel mi ko ze ke sele le ro uko petse tu mu Jehovah Israel mi ko ha ko donu bali ro uko la ke mi che ba ke tsa uko hure mo da ke tu sur bi mona te ro ri ke re shoko se she uko jorali ke shoko potemie po ponia ke za Israel se yu bi pe huwa le ke vi posu siba ke tsla potemie ko rego ke to la ameleko pekawa ke to pusa haidi ameleko peka ke tsno ha pete peka pe ruwale mu pekale ke moche uko zete hertz bazole ke tsa uke pe nyo fa po die rest ke tsa sedi uko ki pusa mu vordi to ke pralesno to ke prakere tenye kere die no mu pula ke se jo me fa pengu kere tenye kere tefno ni pu Jehovah we po puti po vordo mu stiu no ameleko pekawa to ke tsa po pupeto mu po pupeto ke tsa hawe hao tiu nu tse vorda ke tsa ngulie ni pu we po tiu da ke tsa pi sol genesis ma pete pekawa le me puri pesha se he te fumu tenu pitsen hichu mitu te ko ut mu gada pete dukri wale iti pusa muso dono deri mi kropo pesha la ke se ko le ken mi ko ken ha ko le ro the mi kropo ukori vodi amelek mi ko donul hutuya deri ukora amelek kom hedi Israel mi ko petse penna uko pesetu mo deri ukora gutu ya ke tsani pu din pu musem hedi uko ke lasa ke tsa uko but der hertz ke tam ho je talie se shevordi Samuel kirio me fa tenyenuri David cher ke di tse ke le shiri ken mi ko regula se ke tsa uko ke lala se ke tsri tupye to we so we haidi Jehovah puketse ke sam hatho votsa deri po pukitsa ma po tsi mo ke ta uko teje ho nungulie su le ro po pet hapete pekalo tsowaje idi pukes pekape ruwaje idi pukeso no po amele ko ke diu aga perhis di puteze vor se shete ko ke logo ke vigo pette ke dale di se vorda ke tsungulie u Jehovah haula punuranu moda sidi po ke ti baununu po tsawa ke to pepilie po Samuel pekivor ke tsakiri am hapete pe kawade a ndi ag Jehovah die zetsa zo ke tsiri po sukori pu deri kunyo ko ro ke basu sidi Samuel we puketso po sezenu sidi uke penyo fer shot to ba ke tsa pusa pue pula lirom hake vi po de meje uko ke tholes ke we no resho tsake tsa sem hake me ye thobo ke tsungulia resho tsa do di po sevorsa po put intention po pukele nunu tsekele suwe ke kuri mo le visa deri Jehovah kripri mo ketala Jehovah die zeunu tsmo ketala po reshola sevor ke za hakopie mathoke mo po tswade muni pu dienu uko teje pu pe zvoda je ni pu we po se pu ke ke li ha nunu ji shira ke za ke krila mona adie kha ke sogo zemode edi pusa mu uko pie uko chaye tseke ba kuso me fe ke nyino Samuel we sitze Samuel we she Jehovah feze ke tsakiri ke teresho ju resho khakesa viko teme diese resho ki viko idi pusa diese resho ki viko da ke tsa resho tseke tsa hawe Jehovah lam hakeme ye thoboza pote mieze ke per roba ke to mi pobu hare ke tengu tesdi Jehovah su ginu punilia ke tsa ni po dienu pusa deri su reshowe dizeuno moni pu medonu ba modero suwe pucha ba moda ke tsa haunungulie ham hedi kenyo chatie uko Samuel we poke di banunu potsewa ke tsa pori poke jo chalazo deri Jehovah poke jo vasmo keta mu po ni pu die zeke mo how sevodi temu ke tsa mu punu ke kra how sevodi te hori ke resho zeke medzdi Jehovah po hatsake wa ho puni mode sidi poke di meliewa ke tsangulie mo uko kinha ke thodie ke terror ke tsun reprokesa ngulie po chidi po thelaza po hakekra fate zeke sevo ke tangulie se she po dezemo ke tala
po ke di bao nu putsewa mu po ke di su pie nzanyo mie nki vik ko ke tse po tsewa to idi pusa po zanyo mie po theja ni pu jabe po ke tse po sunu thale mo ke tala po theja ri pie mi ke krimi po tsewa ke ta mo uko su si ke ba kim hedi David jesenyo ke dabie po bu ke di tse ke ta uko ngulie solve purle pulu Victor siketela Samuel ri siketser ri bonono jesenyo nyo ko ke davo deri uke penyo fe temie chazu mohoya deri uke penyo fe tennu mi mohoya getze posu pusa getze ngulia teje hau nunu uko lesedi nipu die kroposa ke pukedowe nipu die no diese ke luno baketse mie hakekra pudizeno baketse mie se kishi ketza ukom hakropo sake pusana zulu kepfa la zulu chatu di vor ketseki uketsoya ketsepu no nkepu mako khawadi nipu dizeno luda keto npepi tule dezomo ketza uketsoya mo weri uzo idi udie prasaya ketza tie ukomi pupo ketsa zulu feledi kristalepi uvietsele dadi lerba ketsuko sur krabato nipu diese se kristapi uvietseke leushe krista diese no luda keto hawe kemeye powe keto lesno diese ke luno baketsmie se teja kefmie idipusa uko keto lesa kewe praketsefe premenyo sede Diezekel hundo baketza kiddepo pothe jabashi ketza uko sisede we bari churi u kiri mhape teno pothe jabada ketza nipu we haketza diepusa der uko sokro kusogere soro musokro prala juliro diezetze ke mola raseri ke kratu pie bala ketza ngulie diezeno ba moliro po pothe po we ukelu hao hake kra ke krovoda leke vingusa modizeno ke luno baketsmie tejafya loker po me fe tenye me fe tethanuri tejake fe thomie jepusa jisu me krano to ketsiki me poki katsodi npenyo ke sevemo nyu ke sevki de tejake fe bamole idi poketsosa siketsiki po poketsa sukiri apo ferenele mo dizeno to ketsmie tejake fe me idi po nipu di pukesungulia tie diezekel huno baketsela uko kada mo ketsa rakra ke sasake teja ke ferbi uviewe se she diezekel huno baketsemie se punyonyotsa mu pokrethomie ketseri pusa johan po kere kenyeno po pele ke le me kopie punyonyotsa ke ta pusa johan kere pengu kere die kere pengu no Podierenna kelemie musu tse zekelemie se po kretomie ketze pu kitumie po nipumie kedi po tsebayashi ketze simo deri po dizeno ba ketze mie po pe krepie ke bago pe tesedi puswada ketzeri pusa se sheke kripoliro dizeke luno ba ketze mie krukre ketze no baya kizu no kepuma ba kepuma tochuva ba ketze honori dizeke luno badaliro krukre ketze no bade mu kepuma pionu nu usaprasaya ketze chili go pengu kerekenyenu hare Jehova noe japi ke metomezya noe nke krie se pezutui uko yalia Jehova uko ya mu uko bukrukre badaya ketzengulia dizeke luginu ke ni ke tovorya Kini kekra ukelhunuba kidzunu vi kekrari sidi uniba ketowe deri kini keto no nrebi ledi Jehova mhodzunu bakileki kini keto ngi vorya mo moshi ketza suwe diezekelhununu vorlevi chiliko kribodi kerkinye punu Jehova tseleje Jehova pri huya ke jamie unia sukoi podie khakesa no unipia Keni ketowe Jehova diezeki nuvorya se sheke kripori diezeke luno baketsa thierebe ke lu nurebi mowe deri vorke to pu buri tejafada ketsa pusa pula ke se jo tenye kuso tepfunu mo kerpu nuringu kelie Jehova pele
po die kha ke se go che ze ke le mie pu khie ba ke che mie pu nie po ke sorry Jehovah di ti di ko kha ba do ke che pu se she cheli ko nuri po die zenu ba ke che mie ko u ye ko ki zenu ko phi zo do ke me ze mie pu e te jap do e di pu sa tie te ja ke fa hawe u ke pe nyo fa die zenu kru kre ke che ha ko pe te u ke lu no ba ke che u ko ra kras ke solwe po ni pu la hat se ke che po ter hat ke che no po vili da di kolie da di vor pu deri po sala di mezle mo moris la di po kolie mo de deri po Jehovah po nu phobie po gis ke tangulie tie u ko teja fen kreba ke che ke lu menguwe u ko tsakle ke view lero u peteu khabie ni pu che ke sa mu peteu bie ni pu die ze ke tsgi nu tslevi u peteu se di ni pu die ze che ke zeno ha cha kro po sa ke pu sen ke riu lero cha pu lero ro phe ke lu nu die ze che ke le ro phe ke lu nu die ze che ke le ho we ni pu ze di ke pe ro ke cha che ke zeno levi po die pra mo me do ke cha u ti son he ha tho ko pie po pe le ke sa ni pu ke re shonu u ko ke pe kro haizia ke cha ko no very vordi japu che ke le mo u ke pe nyo phe ubutsendo di podie praketsendo ke chano uratsa ke sa soko tsake legino uropfa ke lu hau tsepe ri tsepe tumu diese ke luno bale ke vi ngulie se she chakinyo liro u personal life utho u ke luno how no we diese ke luno kim he di lule vishi ke cha phachakro poliro we ke puma the ri ke lie tie uta ukrino levi ukele ke medono levi o mengu kono levi we diezekel huno luke seginu o peteo sedi nipu japu mietse levi baketza ukele ke medoko ke khale molero we suno ke krada le ke vi bawe miem hakeshi mie puketza noe suposhi ketza nrebi baketza ki silia ketza pu you are who you are when you are alone idi pusa tie a arabic leki not nrebikileki uko nipu dieseno baya momoshi ketzeri utho ufake sasake jase uliro mize kepe kroketse mudi no diezekelu mize kepe kroketse no we nipu diese kelu po lusile ki viuro we me kriekese me kruhi kese me kru mumi giti vikese ginuri we nipu ubutsnu di pukese nipu diese tseleviba musu ginuri kezedi kepe roya ketse uki krunu levi uki levi we kepe krotuya kezago ginu we diese kelhunu lulevi ba we chadio lero hatho hatsnu tie nipu we ukope tebu hatho pu mori pu tsedi uti soja ko pe vo uvakratsu ya a munno uko hatho tsunuri nipu diese kelhunu lusele vibawe we hatho no die tokese upele kesem hatho no surhosir hidi tsakese uzedi kepe kroya ketze u colleagues me ko khekese kezedi unidi hatho tsakeba how ginuri we nipu diese kelhunu luba ketze we mu we sunu luleviba nipu we hagor ke mom hachake kri bado munipu we uko bunu upeteu sedi nipu japu tsiketse upeteu sedi podiesen luketse puesu mengu yawe Jacob akezo sol uko pukese sol we po nipu japula matsudo di sevorzo reshot sepe nipu tsudo di tsuzo derisu liele moketa uko tiesu rekrasike uko rim hake vitseba hake kratseba levi deri unu u intention nu mori we tsuze yaketsa ha nipu medono bambe nipu chano bambe ketsa wesu ufake sake siginu nipu wesu nu po uresho hatoko lilevi baketsa ngulie Jacob lesser prakesuri pramenyosede po prakesunu uko sikili kimhedi renagelia rebizowe utho ut penyadozo deri tsaze kilimie tsamorsho ketsa uchathasa
japu ke tsemi po jepu ke tsa po rez po ni se ya po football mo ho ke tsa po ni se ya mo poti po no po ni ya ke tsa rez su tv no vor ba se she po team po ni ya ke tsa team ri rez ba sela po tv mo ho do di vo ba le se ke tsa ke ni po ro fo po no po re tsdi po bu no ke chat le no di po re tsba si po ke chat do she di po ke chat do ke tsa ti no po re zu po no ma ko da si di po ni po re tsdi a bu re za ho ti da je si ro a vo ke chat do le ke tsa po to po no po re tsba se shiri geza la baru ke chat la mor sho ke zu po re tsvor da si ke la po se sho po di ati mu re zba ti da do ba de le mu abu homo hoti wa ro a ati soza ke kri go ba ke the rest of the day a se di ke chat da do ke po su pu se si sidi po purezu mohowa po zeko po timuri kolye sidi po ni sedi po study room no po lese po ke chatse do di ke khutulye sidi po ke chatse se deshe der po ke chatse le moda sidi nipu die puratse ke zule ro an ti bavdo sacrifice ko mengu ba mole deri a diezeo mengu ba le ke tse sedi poratse ke tse japu ke tse me po testimony se ke za ke tse rennese tie ni puri ham hedi u ko retse ba u kom ha ke kratse ya ha ko puri ke kra ba mo ha ko pete fizo deri ni puwe ngimu agimengu ya ke tse su le ro po diezeo de tie u ko kinha ke rieno jisu u ke penyo fa temie tsekes ke peron to ke hao ke phuma bu be thewa de deri jisu krista bu su tsekes halasadi tie krista ginu uko ke ther sho tsa mode deri uko krista ki vorli di tie upu ze ke perro ke लिए tsle vi parte diese kel hunu luba ke tsa kitte pori unni ke thoshi ke ni ke tho skinu vorya te ja ke fekel hu uko rebi mowe ke zapuri uko ginu teja ngudu abagetse uko seri rakrasake sidali ro ke pelemiwe ke mejil hodeme ke tseri uko ke pulevi ke tolevi deri simowe uko pe tesi ke bakim hedi ke pelemie zori mejeda to ke pelemie zori ke kaze ke seyazo ke pelemie ke tsken ke meje ke tseri ze ke se prezo deri hakopete Vtevo gets no shiri, Diezekel hunu bataliro, Krukreta yagets, Diezekel hunu baleliro, Hakesho, Ukivori, Unu, Geniket to badagets, Muteja, Uvietsada yagets, Ugoseseri, Rakrakesasake. Johan Kiriu Pengu Pununu Pengunuri, Uke Penyo for Kriegets, Wakim Hedi, Uke Penyo for Kreda. Uke penyo fe kreke suwe po die khake sugo rennelie di tse zeke leuzo idi pusa se shetu te hauno pusa ke tse hako e tsremo idi pusa se temie po putho po ke vi ke kono nu tsedo lero di zeke luno baketo we repite ni chume yo pozo shiri lu shir ke tsno Diese se po petha morsho da ya ke tsa putu ke tsu pie po petha morsho da ya ke krila mon ke mie thomio ke puma mio ugito ke tsla ke puma o tse share da di pa ke view pie u petha morsho ke tsa u ko su ko ngu musi preba krista samolero hijuri pitsuri diese ke luno ba ke to repite mu haure remozo deri nipu gi balie nipu pele balie lero muro fubu uchathase ke tola ukha ke sabie nipu zbalie ro diezekel luno baketo hawe remoto da to ke ze nipu dieno pukes hau ke thowe ke khre ke pele mi ko nipu we poti ke vi popie uko zba poti po vorto poti po vor ke zenhe uko solwe poke zoshi ke legi poke jo chashe deri putiu pulatzi da ketza poke jova ketza posu pie po vietsele mode ukori thie christopher ke to feba jetiki ukobu rile ke vi ufake sale ke viti ni pu pie utzba puti poshe su ngule modale vi thie uko hako ke pu ke bano
nipu we peterutse baketo pelewe we nipu zeke peroya ke zano die zeke lhunu lhuba ke tse utho ufele liro ki depori nipu pejeshi deri mi ho atuidi atho ake ha nipu di ha ke se chakrie nipu mhodzano atho afepedze ke tse am he ke tse mi pori ba mo phara ho radis mor shoba liro nipu we cheputi ke vp ukot ba ke tse ukor krasake nipu we Papete kiri diese seke vitode uko tietsu tuya geza go nipu medo nipu ni prewe porasho ya geza hawe diese nuba kasa ya gezuri diese lanu tseba mi kriese ya geza hori diese la mi krieba we nipu diese nu luketse haupie ula ke me ye totse shiro diese ke lunu luketse remowe idi pusa ke towe deri peteri urkhetse di ke renne me rebitse da modi tsekele me diese nu lusekele me tseprekele tseje ni pobu podi ko ginu jabie pete tsekele tseje Zapu matogo ki debri unishi utyo uje leba ari amez krapia atyo amez dapia deri ke pinyafabu po temi tsakasa po matogo dono temi pokini thodipu sibori kinyocha po temi tsakasala ranu moda gaza kidebri ranu moshi ranu ke mo kaza tosa harin he ugo tie ke penye fer ru mo podieze gaza ho rukapet tolidi ke penye fer ru mo podieze di lola sakli me sapretiena zapo mato ko petela uni mo ni put sewe Ugo kehu, patalonu kerde. Kehu ki ketso ke jivis se sadi kehu unum baya kaza kedo kehu ki ketso ke sa enoli visolenyo michio mo enoli nilaze mefo unyeri pejewe ugo ke zedi tekano ke ze zaliku serepengu kelina musidi sashie metsuka tsatso mo metsuka tsa sa talanu kerli loro ugo diga pufabu la shirdi po tekau tsasamu shidi kaze amen tsali di tsikali tsuduwe je puti pie tsali kratanye tsalasaya tsali ku sere pengu Lord.
이제 몇个早次的喂，我你不太解释，我知道的个部分给侬，给侬儿子些别，你不在个儿子个里子的喂。哎，给他，给部分，你不就好吧？你咋个么手才么会呀喂？这不是也不，给这侬听明白对不？我们小儿学个例子来接，我才学个例子来接，你本来的学个例子接，不，那你不这个可以个这对的，你不这不，你给可以那玩儿接，那你瞧这个是马头白这个都能，他们要哈边，你给你掏的，所以不会，是的，他们要。特别说啊，电视在这里没得，没日记得，给侬别记得在，电视侬后里没得没，该后侬多大在，那他们要吃个啥了，没人弄没得个子，嘛给个地步，人那个么，把啥都没你不，那一个开，那一个么那些，那一个。这个是你个玩个你的，不你的他们要别，你给你投资这个这么思维，那一个克拉斯的，一个不你在那努力，一个不克不的努力，没啥的努力，没些的你唱了瑞多那多嘞，你要个投资的不得个嘞，那一个没接拉什么，那一个克拉斯的。Tigi ke ba hekopo Jehovah hekopo chedo lerdi nresho ke lekola heke teje bien tsayawe anibu no nyo Jesu Christa bu kiza hanu jurdi heko ke puma kola shesa rila ke le no ke la ke le ko ke le ke ko bi heko tsase ke ta no temi ngu bien ni temi se ke peron na tu ya geza hau tsula se ke Jesu Christa la bejewe Hego tie Christa pelele di baketseke no hego tsepe kosje ani bu ndi no hego ki menguya ketsa hego bu ndi zenul huto ketsa no menguya deri hego ke puma ki zeponul hu ke puma mi hego ki to ketsala hego su tsere da yawe no je do hego ngume shesa hego tsepe kosdi hego bu pati peteno keren mi rebi modi tse zekele metsdi no work moche ndieze medonul hubadi mhodzeno metokelie mo anipu mhodzeno thalekes metselekito no heko crossje heko jedo lerdi ke pekrokelie kola ke theje bienzia heto praketo no nke kre ngo ke mejo bu peteze to kelie tsjedi Jesus Christa heko hakele uzanu chayawe amen